Biyag Di Tao. Hello! Naimbag nga orasyon kagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkang panagdrama, kablawan tayo pa ni Juanito Morgado, Kotig Divina, Leonora Visaya, kanya Alessandra Jade Pailano. Inday nga ro dandanggan, ti episode 207. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Ay, ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Laglagi pam, adda may isang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarig, di kanto paldaang na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti denak. akluna, adda matriknakan ka. Tila ang pampanunutat, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyakti mo saknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka mat, Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarig, si kanto lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga sawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya kumaita. Ha? Diyak kayat day aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano adda ornong mo. Makamu ka. Diyak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan. Da kamay ti agastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amang ano maulit tinapasama kanya. Amang ano panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jakto ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Sa tanto inaramid ti kay kayat. Lading ita ka. Santa pa yung makapagkasar. Awan pa yung ngamin ordang ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagkan ka tadakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Isang agurnong tabaywan. uwan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at irumbang nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kayat ama pasamak ti kasta Una, ura adanak mo, babae ka latta. Iso da tirumbang nga gastos. Kun nadamag ko adi nakakayat ni Nana Lolit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Isu nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't na sumautiin na tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kasya klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mat nalapdan ti bagik ading ko. Nagayatak matlatakin ni Arnold. Manang, amo ka din ni Allen ti may papan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan naman siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko ading ko. Tulungan nak magpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay ti anyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman na kading ko.
Allen, naawatam ka din ang itimbagakan ka? Allen, anak. Allen, sumungbat ka Maawatam ka din ni mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkel kan. Inton barukan kat mga sawa kan tumatan. Ha? Nulag mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpot ni Tatang Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni mami masumapul iti may kadwa nga amam, wan? Tapno da kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan, anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awawatam latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kasya ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso ang gagangay ti kasya reaksyon na. Ngampat siya kabaya ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. Kikian ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon mo't-langin ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwang amana. Wan nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Ngamin, agkaalaan na giti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklo ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti ka anakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalyo ni Manong Arnold. Wan nga rod. Ngam saan mo't siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalik na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di ka lagpain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kada kita at tao. Saan mo't nga isudat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan dak. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapul kayo iti sabali pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, nga man ti pagungungtam titan ay abak-bakitan. Ay, may stress ha. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan na. Kita man nagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kas lamaaw-awanan. Kas laday jay mutlama jiti babaen dito'y lubong. Ay da, apay ay aparitam. Isugarot ti kaya naman di baybayam. Uray, tanasing po ni Majay. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat no saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbay ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Ay, adan nakasarita ka pagabangan tayo sa sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga ijay balay ti pag naidan tayo? Saan? Kababayin kami ni Tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriing kan. Aldawan. Awan trabahong itay, ha? Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, agkuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun ije pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganad ka, baka ito. Arnold, tangay awan pa'y matrabaho.
Apay no si kapay lang ti mangitulot kini Alan iti pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan iti opisina, no kas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Ag-commute kayo Narigat, may mayat no dalugan. Awan tubot nga min kwarta, tagumatang ako ma. Naimbagkan ka tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat ang arudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay wen, manok urnong muna ya, jibang ko, bakit? Mabalintan sama ti gumatang itilugan. Diyak kayat akistayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka mat. Alin. Jay la anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay ti kalman. Inggatangam manan iti baro abado kun sapatos na. Ang siya nga asawam, di mo pa'y may gatangan mo. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin, siyak ti pangrunam a panunutin ta asawa na. Apay akas tamat ang tibagbagam Arnold. Saan ka matasigod akas ta Pasensya kan, ngam ibagbagak lang ti pod no amarikrik na. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Ang nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jackpot yan dayta. Iso amin ti papaparan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasano talangin ngay. Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak lang ang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta. Balay ti umuna nga ipundarta saan kat alugan. San abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na iti pagadalan nyo, Allen. Saan pa, Daddy? Kan adan to siguro mo't lang inton madamdam ati jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no adatao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang itilugan. Tapno adda usarag amang itulog kan ka iti pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ko mo ilangan. Saan pa yan naladaw, Uncle? Nasapa pa eh. Sige lang arutin natin mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Kuray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agururay iti jeep ditoy. Apay Arnold. Awan plano magtrabaho. Nyat kukuam dito balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yung marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka dito balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawa na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet ama kumikom di asawang magtrabaho. Tumulong ka Apay di ka mabayin iti asawam. Iso pa ti mangpakpakan kan ka. Ay nasing ba ti asawak, tatang? Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasing pa ken nagagait. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpat ni Majay. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagtakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalas ti kasta karabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabilang. Nagdakkelan dagita matam. Di mo makita ti sapatos mo. Mata ti agbirok, saan atang iwat, Alin? Dita sapatos, oh. Dita man oh. Ha? Sa bali dahi ta, Daddy. Mulagat ka kidi, ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itadtikid-kid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit kan? Karitin na kan? Ala anak ko, ingkan isagana ti bag mo Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, Mami. Alin, apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimbang ngayon sakdok, Daddy. Ket, muna sama!
Nagawan kat nga among maubingay. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasaan ka nga anak. Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay kan. Nagginad ka mga ubing. Imala kalauna iti inam. Alin, apay ano ulimak ka? Kasla na gunag ti pampanunuta man ako. Awan, nanan. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanagsadot nga anak mo. Gatang mami na kayat na. Senyorito lang araw doon ito palay. Pagatang pa pagatang. Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, Mami. Di na pa yan kaya't nga awagak iti Daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Ala, ag-relax ka, Wan. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wan. Bayan, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramitak, anak ko. Magbisinak, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartak ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkunak. Alin? Ayan mo! Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagtalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan kan. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Apay ngay, kutsa ngay. Panawan nak dito eh. Anya nga iti pagbayad ko ti abang dito eh. Problema mo dayta. Maji, apay kasta kamatayin. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngamdyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanyak. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Sikan tulakitin. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbengam amang bukabukaw ken mangpabbabain kan kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan. Sulit at tinagkurangak. Promise. Malamin na. Maulawak. Sakit ti ulak kan tintero pagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Anya nga iti pang pay hospital mi kan ka. Banda ni nawaga ang mangitaray di ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwarta ta. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan na baybayan ta dita. Ipadoktor ka na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita tagsakit kan Arnold. Naa. Itataka sa pulan ni Arnold titulong. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw asaan ka akayat ide aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan. Maawat ka an balasang ka. Isa pang nga asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak ka. Lading itak nana. Nga maawanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo la kumanana. Kumusta ti anak yo?
Nakaruwar ka din iti ospital. Saan pa'y nga raod balasang kao? Ngamain, adda natakwatan da sakit na. Eso nga agpaagas kan upay ijay. Anya? Ala, ano sa yun nga asikaswan ti anak yun, Ana? Adoy, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay nagyaman akbalasang ko. Ay dakila tulong na ito'y para kini Arnold. Hulitag, Machay. Suri itinay sa usawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, Nana. Katla dingitak mat, nadyak mapat ganti kayat yung mapasamak. Ngamin, ingkarik iti bakik. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Di mo abuswan, ti kinasingpet ti may sa ataw. Taamin tayo, at pagpatinggaan ti pasensya. Bueno gagayam, di dan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, can God bless kada kayo. Amen. Naimbag manen nga oras yu amin nga awan labas. Sa bali manen apakala ni ti adal ken leksyon nga istorya ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Max Padero, Jeremias Abuan Ringo-Ringor, Riuni Diaz kani Marites Padilla, Dita Victoria Tarlac. Intay nga ro dendenggan ti episode 211. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anya matanti kastoy pa nagbiag. Ha? Apa yan? Lakay. Anyat pagpupudutam asim mangpay. Adda ka di ka apam. Awan! Kasano da ito yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya. Ay. Daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andi nga yan nak, tapno lumagaan tirik nak. Angam kasta ka met. Raymart, Anya ka talaga iti biyag mo? Asawa wano ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo. Basta! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwin pare, dahito lang mo't tiamok a solusyon iti problema kay Arak. Una pare! Una niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwin pare, iso nga, giyaman tayo iti nakadiscover iti Arak. Tanawan ti Arak. Ay sus, awanin na ti ragraksak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kuring ka dita pare. Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano ay agsakit? Kat parbangonan idisim mangpet ka. Kan kasta una yung bartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumpanem. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivation iti ara? Karerain ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamang kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, dinakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malagaan ang tiriknak no napartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo.
Kat malagip mulat ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretso ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't amalipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ang kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kong dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Nga mamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Nga maman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam remay. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh, Agrobat ka ta intamakimis. masadutak. Mapan ka siksi ka. Maturo ka. Maturukan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturo ka kay simbaan eh. Inkan, ta ituro ko. Nasakit ti ulok. Kahit napadan ni Rimat ngay, Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. kanya man na trabaho tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na taon. Saan mo't asigod na manginaw? Manipod edin ay barkada. Isumot ta tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagakan kwa na nilay. Agyaman nagtatang. Tano kas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kano taarak laang ti bisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon. Tano bagbagaak. Bala subas ti sumbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. ay ala Bayam, takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsya ka din na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung ni Raymart nagbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amua si kati sarsaritaan nagititat tao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tas saan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si kati nang isungsung ni Raymart nagbartag. Manipod ka no, din nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanya. Anya? Katuan. Iso timang isungsungsung kanya. Palso dayta. Damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanya kamapanag siya. Wan ata nakasursurukit nga rudan. Insurong nga agbisyo. Ang tala ka man. Matibab ka na eh. Narabitab ko ng asawa. Si Kalap na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbababawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay tikas na kanyak. Nakarkarupay kanya ka. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha, sikatin nang ibagay tikas ta. Ha, ti ko namjak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog ako nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagit nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay ti mo. Tapno malpasan. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunalgan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi ba kayo? Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sa payawang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmat. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag.
Apay ka na yun adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Ah, Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarayan. warak man. Kastamlat na kanayon. Tunggal da ka matag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak tada pa panak. Papanamanin. Inak iliw-liwag ti parikot ko ah. Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliw-liwag da ito ah parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron ha. Oray siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga'y bagpagana. Naimbag pa ikat ngagpaiso ti arak ah. Ta makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamada matisat ta. Uwan! Agraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo tagpat-pat nagta dito eh. Tayo inom ta kami na swildok. Ang mga nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawak. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Ne, apa nga? May mayok tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mag-apakan ka pare. Iso, masyakti si ka. Tuladin akong. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Ad-dam kit di tagbartag ah. Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Uray kaskasa no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti hinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sa sumapol ka iti pag sideline nam. Jak maipamaysa. Tanasakit ti ulok magpampanunot na nang. Malasak sa hamat anay pasngay. Tapay nga ngagsasaron ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nga nang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta siyempre madadaal ti salunat mo. Kadagiti amin na problema dumteng iti biyag tayo may salaang ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos lang. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sa kanto agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Ammo anak ko paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salunat mo gapula ang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar na bayaw ko. Piyesta da ngamin. Hinta mo tag-relax sige pare. Kaya't ko rita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Ay ito na. Isang magsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan kat ilibre dakmat. Sa anak man nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tanto man agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami matladagos bakit? Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laang no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinatan. Alas anan. Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamwam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. Ada iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anyagaan nga ospital ti ayan na? Agyaman ta sinarungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutindan na gitito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare.
Nasaysayang lang ko mananatayag. Gambiti kas tayo nagbanagag. Diyak maglon ti kas tayo nagtumpalak pare. Ala, hindi ka mapukawan iti namnama pare. Patid karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Aginggat ka balak. Dili asawa ka. Raymart lang ka. Apay akas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman nakiti ka na yun na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti iden tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan na kay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawalan na. No kanayon ka nga apahin. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa intong bigat. O sige, lakay. No natibkar ka amang saranget kadagiti panubo kadumteng iti biyag mo. Awan ti rumbeng a pagdanagam. Tadda ni Apo Diyos amang bayabay kan ka. Bueno gagayem di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan God bless kada kayo. Amin. Hello kada kayo manan. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga istorya, ti patangatang miita. Ngam sakbay na, hello mampay kini Bernardo Marquez dita Irisan, Baguio City. Hello kada kayo amin, ni Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, kini Jolie Obras, dita Rosales, Pangasinan. Intay nga rodan danggan, ti episode 204. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insan Roda, manulagan nga daw ti Orion. Reunion tayong manan nga kakaadalan iti high school. Paragunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo nakita. Isumit din ako na ij group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo sakbay ti pandemya, ket saan latamat nga imay. Huwag nga rod insan Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Ket damag ko ana i-promote ang manager iti dakal a kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti maysa nga prestihiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga minamakita ti post na iti social media. Isuda sa nga pamilya. Huwag nga rod. Baknangan di gayam tayo. Si kamati ka baknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag taadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta ada awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Isu idi ti kalaingan a classmate tayo. Isu pa'y ti katauran kadagiti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigi a nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga Rod. Mala, mangrikap takit din dito yung pestom. Tapno makaawid kan insan. Hala nga Rod. Kit oray si kamat Masapa ka nga gawin tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay mat jay crush mo edi high school tayo. Ay. Ay naagtal na ka man kita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey. Talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagaw-awid Han, amumat nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. Adda pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya.
Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayong matita no kasi nga da oras tayo. Ado pa'y ti aldaw pa nagpasyar tayo ijay. Kan amo matan, umadanin di pa nagpasyar tayo ijay Hong Kong. Ado tinas kan may isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day jayan. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangan natin. Gundawayak day tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga syudad agayami? Nasayat mat. Da kayo nga kumusta kayo mat dito eh? Okay. Kasulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Tada na insan roda. Iso, ti ka na yun may apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat, kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery ken restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay iti supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isutakin ko iti dayto'y apasdat. Intuloy na ti sigod ang negosyo dagiti dadakkel na kat naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang kami nagkakaadalan tayo kan negosyante. Ay, wala nga naman. Hello? Kumusta, Jackson? Uy, kastila ta. Awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog di asawam. Ay na, single pa ta. Ah? Ay, sorry ha. Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailaw ang gayam. Excuse me. Sung batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga umar-aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager niya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingpit lat na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman. Iskam dyan nag-investan yung agagayem? Wanahan, awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dyan kumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran diti Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngem impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dyan kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo ba ya? Ay, di ka muna Jackson. Uston. Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawit na yun. Taitulog tayo ni Jackson, igibalay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mo kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwa dito. Sige nga roan. May tulog da kayo ito madamdama. Tama nga no, agdandana ka ni nanang mo ha. Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak ka da kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaiso timbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara iti syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayawn. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka nusungsungsbatan ti awag na kan ka. Iso nga imbagak anak aturog ka bailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdama ti asawak. Hello, Han. Kaano ka nga gawin? Agbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti daita nga investment. Iskam gayam. Pangalap itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapantisweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay! Nakapasyar ka diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo ah.
Ado ti baro na ipatakder apasdag iti aglawlaw. Danda ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito'y palengke, Jackson. Uwan, Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak a helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man? O sige, intang arudan, Jackson. Sanlat ta nagbali ti panakilangan ni Roda kanyak. Amo ka siya't pailang ti ultimate crush na. Tanag ko nak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papanit ti kwarta. Saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa ikadi idiubing tayo. Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan ti taigid. Okay. Sigat ti matungpal, Jackson. Nagunag ti sanaay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano unag ti pampanunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwag kita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tanti agbiyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tagbalin a single iti tong palbiag ko. Ado mo tinagaram kan ka iti high school tayo Wan, ngam awan na gusto ka dakwata. Jackson, aglunakan ka. Si ka lang ang tinagbalin nga special a lalaki iti biyag ko. Roda, no daman nagbasulakan ka iti kalabas. Alaak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na ko ma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y ngarod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanyak. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad laagayam tirik ng para kanyak. Di pangibilbilangam kanyak. Kat makunak a closure para kanyak dayto yan iti marikrik nakkan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang nga para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki para kan ka. Agyaman na, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli da Roda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video. Ay, agore kata ipus ko pa'y. Basag pa'y man ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nang ipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpay so kanyak. Apay ano singid ka unay ka ni insan ko Roda. Adda ka di ka sa gandat mo iti kasinsin ko ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan ha. Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito hitap no maliwliwak. Ken umili umuten kada kayo agagayem ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema instances?
Kita am ito nag-viral iti social media. Na-scam ti asawa mi iti investment company. Ket may isa kadagiti nagreklamo. Pag-asin na. Di na kamlukluk mo Nang Rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatagkaunay kan kuana. Ket gundawaya matan. Amo, kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Sana po nunay ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka kadi. Relax. Di mo kumakad nga ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dangkal tinais ka makwarta kadakwada. Kaya't nasa wen, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Ang iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga si kama ti maluko. Ses, apay akas tamad kan ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka di ti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggunda way dayjay. Amo na ngamin asaan ka makapaggadgad kan kwana. Insan, maasyan ka mat ijay tao Agdala nga rodan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laang itidakas. No bumulod kanyak, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong, tultulungat. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Unang madlan asino ang napan ni Jesyudan. Ang nakalapas iti panagadal na kat nagbalin pa ang manager. Ang nagawid matlagaan iti probinsya nga akid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati pa nagsasaom. Tatibiyag, adalat tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit diida. Amin tayo at dalat ta pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka insan. Saan apa nang iboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo pa'y laang kanyak. Adda ka dinangag mo, anay sawang ko kan ka, amadi? Awan mat, saan ka di? Ako na, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan tipada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan apulos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak daytoy. Ala, hustan. Ada ka asit ya apo. Di na tayo bebean. Itilat ta na lakang institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Han. Saan tayo nasumurot ka dagiti gagayam kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo ang pamilya at itibiyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaan. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti da ito reunion tayo, Gayam Jackson. Awanan yaman na. Baka wanin nakadagiti na isawang ko iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo da jay. Amok a panangyali ka kamlaan kininsan mo aro da jay. Iso nag-isawang katikas jay.
Kablawan ka kit dia. Tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Inka gumakmat ati nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na napagkamangak no kasya magipitak. Ah? Ay kat napintas adamag dayta ah. Kablaawan da ka mo, Jackson. Ngamin, pimintasan tibiyag yun. Nasiunay ti Diyos, Roda. Amok na isuti nangigigiya ka na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insang kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon ngayong bagases. Ituloy mo na. Ay, kamao dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko ang Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend. Agyaman na, friend. Inton umay alawas ang ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, ta nakalong vacation kami ita. Iso sigurado ang makadaray kami. Ayos nga, Rod. Anyaman ti estado ti biyag ti tunggal maysa, adalat ta dumta nga karit iti biyag na. Ngam di ka pa'y dagal iti anyaman na panubok, tamay sa day tawagas tap nagbalin ka na tibker, kat maragpat mo dagiti arapaak mo. Bueno gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo. Amen. Hello kada kayo, kumusta kayo patgan mi apapagayam? Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti sabali manan nga episode nga ipatangatang mi itagundaway kablawan tay payman ni Esperanza Barbosa, Julina Thomas, na Alvaro Jr. Lagadon di Taclaveria Cagayan, Kanilin Cabansi. Hintay nga ro danggan ti episode 199. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay na, naladaw tan samutan iti reunion tayo anak ko. At dandang iti kakasinsin kan kakabsat ko. Un nga, Rod, nanang. Nalaagawa am ti magnanang. Mabit lang, nanang. Medyo marigatan na amag na. Nagdakkel nga minin ti tiyan ko. Oh, adda kayo gaya manang. Ay, wala adeng. Ay, da kamin samot ti kaladawan nun. Pasensya kayo na atan marigatan ni te sa amag na. Dakkel nga min ti sikugnan. Ay na, dandan ni nalipatak, amasikog kagayam abalasan, Tessa. Ha? Nakasagana ka nung dagiti makan. Agay-ayabay, dagiti nangisagana iti makan. Ay, wan gayam, dagiti adda maitultulong na nga anak. Iso, dagiti nangisagana ka dagiti pagsasangwan tayo ita. Oh, anya ngay, kat panagadal datim pang pangrunada, saan ati panagsikog da? Anya ka kaday. Aba, hintay ki day, tanin nakadasalan dagiti makan. Naan niya man ang tisang sangitam. Awan na. Ay, jay ka di pa nanguy-uyaw ni Antim kan ka anak ko. Anya ka di. Bye-bye am ni Antim. Talaga kas jay ti kinatao na. Ay, saan la si kati pinabainan na. Wad namat ngamin dagitim bagbagana nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagadal ko. Nala, husto daytan. Adda dita daytan, anak ko. Ay, wanam kit diti bakim. Tapno na salon at to dayta ipas ngay mo. Kanya ngay. Ado na sermon dinangag mo kanya. Uray inalda, wano inura sa sermonan ka manan. Saan na may subliti na palabas. Adda ditan, isungaklunan tanti amen. Nagbati ka pa dito'y balay atay nakmakitsenda. Sikan ti makamo mangisara ka dagiti binilag ko, wan. Oo, nanang. Sige.
Uray amo kunti ugali ni Ikit Lili. Sa anak lata mairuam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti panangumum sina kanya. Ngam anusak. Agpay sumat ngamin ang nagbindota. Manong Ramon, ag-blow out ni Harriet inton graduation na. Ireserbaan nakton iti dua ababoy, wan. Sige din ko. Ibilin ko to kadagiti boys ko ijay pigire. Agyaman na, manaw. Ay kablawan ka ading ko. Ta kamaw dyanan na. Agpaturpos ka mutan iti kulihiyo. Ay kat siyempre, amanaw. Nasingpot ngamin, dagiti anak ko. Dungag da iti saw. Iso asigurado ang makaadaldan to amin. Nasayat na itading ko. Itultuloy mo bagbagaan kan igiya dagiti anak mo. Tapno manay-nay ti panagturpos damin iti kulihiyo. No problem dita manaw. Awan ti pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan dan to atumulag kin ni Tessa. Madayta ka manon. Di mo unay dilawan di ka anakan tayo ta nakakaasima. San lang nga ruda na tinakdiran tinakasikugkan ko anak at kastapay lang nga uyawam. Kasanaw, kaslagmay may salangarudan ni Manang Nena amang isagsakad iti panagadal na, tawan kat nga rod ti amana, tapinanawan da ida, ngam kas jayma, tinaramid na. Ha? History repeats itself, kunada nga rod. Nagpasikog matakas iti panagpasikog iti tinana. Lili! Oh, saan ka day? Ay, pasensya amon ti panagsasawk manong. Ang ampod no mga may. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak iti masakbayan. Ay na, nagpintas ti apo ko kunaya. Babae ti anak ko, nanang. Panaganak iti Grace. Nagmayatan. Maibagay kan kuha na tinagan na. Agyaman nak iti saan mo apa ng baybay akanyak, nanang. Kasta tinaganak. Iso nga ita, tamay sakan nga ina. Ambo ka maawatam tiriknak kas ina. No apay ako na masaan ka abaybayan iti baot tinagbindutam. Nanang, Apaman ang makatanggad ka, ituloy mo ti agadalwan. ituloy ko ti agadal ko nam, nanang. Wan, sayang mo tinarugyam anak ko. Agyaman nak, nanang. Kunak no naupay kayon kanyak kat saan da ko na pagtuluyan. Ay na, masapul ang makaturpos ka. Tapno makabirok ka iti nasaya at panggadam. Para iti masakbayan ti apukok. Nanang, Dumtang to ti tiyempo ajak to kabailanan ti manggad. Masapul nga isa ganaam ti masakbayan niyo. Iso pang naasim Saya atem ti panagadal mo. wan, nanang. Oh, kumusta kan ka anakan? Nadamag kong agturpos ka kano into na may abulan. Wanang kal. Kamaudyanan na. Makalpasak mitlaangan iti panagadal ko. Nasingpat launay ti inak. Puno da ita ko na balasan ko. Agyaman ka, takas ka ni Manang Nena, tinagbaling nga inam. Wan nga rod, angkal. Ingka gumaan na nga isangkad ti panagadal ko. Kanti itang tangdan namat iti mga awir iti anak ko. Talaga kasta. Awan tinaganda ka bang talikod, iti anak na. Ay, un gayam. Kukwak to ti may sababo inton graduation mo, kaanakan. Talaga, angkal? Regalo iti panagturpos mo, kaanakan. Di nakisuksukat iti sa bali, Marky. Wen, si ka lang ti love ko, Kate. Ure siyak, si kalaang matilab ko. Alarod, agawid tang arodin inji dagos ko. Taijaytan ang maturog, okay? O sige, Marky, kayat ko. Nanang, agabang ako ni Plaza iti pagyanak nga giskwela. Anya, asidaglaang matoy balay ijay ili anak ko. 15 minutos laang ti biyahe aging ga ijay plaza. Nagadayo. Kanayo nakamala daw ijay school. Alan agabang ak ijay. Tadan nakita kapag yanak. Nalakalaan ti abang ko ijay. Malaalala, baka mukhang around. Basta tarimaanam ti agiskwela, Di mo tultulada, di kasinsin mo anasapa nagpasikaw. Nanang, di kay ka di madanagan.
Saan to mapasamak dayta? Bro, Marky, masikukak. Anya, kasano daytan? Sigurado nga abungot ni nanang mo. Mamon na masikog ka. Huwag nga ron, nga ilimad ta. Di ta ibagbagat ti panagsikukon. Anya, sige. Sikat maka mo, Kate. Kasla sa anak amamati iti naamuak may papankin ni kasinsin ko akit, nanang. Anya dayta anak ko. Kwa, nanang. Anya dayta kunak. Anya tinamuam. Adda ka no ija ospital ni Insan Kate, nanang. Ha? Abay, anyat napasamak kan ko na. Naganak ka no, nanang. Aniya? Hello, anak ko. Kumusta kan dita dagos mo? Apay adi ka matagaw-awi daun. Busy ak nanang. Kwa, agsasaro na kaming examen mi. Anya? Sige, tagripaso ak pay. Basta ipawit yung allowance ko ha. Bye. Sige nga Rod. Bye, anak ko. Ay na, may sa semester lang ang turpusan ni Kate nga anak ko. Kat inton umay atawan, sumarunumot ni Alexa. Ay, agyaman na taumadanimot ti panaginanami iti asawak iti magastos iti panagkolehiyo dagiti anak me. Lilay. Oo, manang nena. Apengin may ka. Umay ka umutang iti paggatang mo iti gatas jay apo ko. Ay saan? Adda ibagakken ka. May papankan ni Kate nga anak mo. Apay, anya dayta. Kalkalpas mila nagsarita iti anak ko iti cellphone. Amom ka din ti maipapankan ko na. May papankan ko na nga. Ti panaganak na na. Anya? Ay. Di ka managar-aramid iti istorya manang tamabalin ka nga idarom iti kasta nga ibagbagam. Sana nga gararami diti istorya, Lili. Pudno ti ibagbagak. Adda ka no kaliblibin na ili. Kat Buston! Nagatal unay ti dilayo. Jakpat yan dayta. Amo kapad senyo laang ti anak ko. Apay, padajay anak mo anasapa nagpasikong. Ay, nala, adakan ka no saan ka amamati, Lili. Tinapatag, naibagakken ka tinamwak. Tanangam te pa nagsasaom. Tamabalin ka nga idarom iti kastang aramidam manang. Mapayakaslab da kasurun mo, manang nena. Ay, Ramon. Awan. Anya nga awan, kit no saan maipinta day tarupa, manang. Apay, pinagsasawan na kakadiman ti kabsat ta. Wen nga road. Ibagbagak tagpay sukan kwa nangam di napat dyan. Siyak pa'y kit din tinagbali na dakas. Ay, imbagak mo tankan ko na tinadamag ko may papan kini Kate. Ay na, inungtan naki din. Iso adya kung inulit nga imbaga manang. Pagarupan na nga may napadpadaksen tayo ti anak na. Hello, Kate, anak ko. Apay, anya di ibagbagan ni Antim Ane na kanyak. Anak-anak ka kano. Pudno aya. Ha? Ala, sana po na dahi tananang. Kunak tupay kat apadpadaksen da kalaang. Ha? Kayat nangamin kat ama itulad ka iti anak na nasapa nagpasikaw. Di yubat pa dyan di dandanon da kada kayo. Panang dadaal ti kastar aramidan da. Ha? Darom ko di kabagis kaw. Gapo iti palso nga ibagbagana. Ay isaan ni nanang. Di yung idarom. Diyak kaya tiriribok. Isabaybayan yun. Palabsan nyo lang ti imbagana. Masuruna ngamin katanak ko. Imbes ajay anak na ti pakibiyangan na. Saan? Tajay laag padpadakas ti amo ng aramidan. Mala, sige nga ro, anak ko. Bye. Sige Lalaine. Bye. Tessa, asino di kinasarita mi ti cellphone mo? Jay gayam kong agtrab-trabaho iti may isang ospital iti syudad nanang. Kahit, Ni insan ko akit. Adda ka numanen iti ospital. Tanaganak manen iti may kadwa agundaway. aniya? Rumbang kumaamaamon ni Auntie daytoy.
Tadi na amo ti mapaspasama kiniinsan, Kate. Ay, imbaga ko, ngam di nakpat yun. Siyak pa'y tinagbalin na dakas. Padpadaksak ka no di kasimsin mo. Iso ajak kayatan tagidanon kan kuana. Duwan dagiti anak ta, Marky. Wan nga rod. Kas iti sigod. Itad man ti may kadwa nga anak ta kadananang ko. Ta isuda ti mga iwan. Wan, tamasadutak ang mga awir. Jak kabisado tagaw awir iti ubing. Sana bale, tada ni nanang ko para awawir. Iso nawaya tamanan, kay. Ay na, kamawdyanan na. Agturpos ka ni Timabiit, anak ko. Wan nga rod nanang. Kat agyamanak iti kinaanos yu kanyak. Kas tamatan iti apo ko yu. Patpatken kayo, iti apo ko kanak ko. Iso di kay mabalin abaybayaan. Kan mabalin, jak kaya at ngagbanag kayo ang nakakaasi iti apo ko. Agyamanak nanang. Ta iti likudan ti panang sukir ko kada kayo. Kat tinulungan daklat na. Nakasingsingpet kayo nga ina. Lilay, umay kayong tuy jay balainton bigat Ag-blow out ni Tessa iti pa nagturpos naan. Agparti kami man iti baboy. Anya? Naimbag man ta nakaturpaws. Wan atay karigata ka pinagadal. Kat agyaman na kiti Diyos. Tanaisagad kumutlaang ti panagadal na. Aya. Umay kayong tuwan niya, kabagays. Ay, jak makaumay. Tagparti kami mo. Ne, anya to kasyon kabagays. Ay, kat siyempre, agturpos mata ni Kate. Apay, si kalaang ayate agpaturpos. Uray ni Kate, agturposan inton bigat. Agdo mga may napagadalan tinagadalan da. Isu asaan da naggidan ang nagturpos. Kasta aya? Isung agparti kami mata. Talo ababoy, ti parjan may kabages. Marky? Apa na gawin ka, Dagos? Awanan kay tibayin! Sino day ta babae? Agagaw ka babae! Dinudang ram ni Mariel. Anday ko! Sigapit at tananas namang kabel kanya! Kat sigala nga rin ang nagbasol, Marky! Jak kaya't nakabilam ni Mariel. Ta iso ti ay ayatak itan. Anya? Isong agsinatan. Naumakan kan. Sino dagita nga ubing, Kate? Anak ko, nanang. Anya? Anak? Nukasta? Pugnutin danon da kanya, Kate? Wan. Kat pagkawanan da ko, ma. Awanan ko itibo. Nanang, pagkawanan da. Sininaan na kung tiyaman na iti anak ko. Isong inyawin kung nagiti apo ko yun. Anya? Kat kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsarda nga kiti panagadal ko, nanang. Anya? Ninamnamak lakit din ti panagturpos mo? Apoy anaaramid mo ti kastoy, Kate. Apay! Pagkawanan da ko, ma. Lilay, ingka pa agpungga adupay timakan. Ay na, nagbunggamot tindi kasangay ti apo ko manang nena. Talaga na pintasan ti trabaho ni Tessa nga anak mo. Naasing amin ni Apo Diyos, kabagays. Patsyak nga iso tinang bayabay iti anak ko. Iso nga inturong na iti napintas agasat. Damag ko nga iso ka nun ti manager iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay, wun, kabagays. Ay na, naimbag pa iti anak mo kabagis. At dapay lugan nan, nagpintasan ti biyagyo ita, gapo iti anak mo. Kat alaak man day ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan kan kakabagis. Gapo iti agkakasakit a panagsasaok iti kalapas. Pakawanan da ko ba? Ay na, lipate munday jay ading ko. Awan kanyak day jayon. Ante, ayan da insankit nga, ikan dagiti anak na. Ay na, agsakit dagiti anak na balasang ko. Agguri-igurda. Ay, kas na aya.
Oo, adoy auntie. Ito jokin ni Kate. Kay pa-check up na dagiti anak na. Ay na, nakababain ka anakan. Alakit din auntie. Awatin yun. Ay na, agyaman ak ngarod ka anakan. Kinapod no na. Kakaasin di kasinsin mo. Tawan mo trabaho na. Awan pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na. Iso ano agpalaba ka. Ayabang man di kasinsin mo. Ta iso titangdanam nga aglaba. Ha? Ay katuon auntie. Sige, ibagayo ta umay dito'y balay. Tapno adda katulungan ni nanang nga agtrabaho dito'y balay. Alaman nga road ka anakan. Katagyaman ka. Kan pagkawanan na kumakaanakan. Sorry, no adda na isawang ko iti kalabas anak kasairan tirik layo. Wen auntie, napakawanda kayon. Kat agyaman akmat, kasimlingpot kayon kada kami. Amin tayo adda karbangan na nga agbalbaliw. Iso ano na ito black ti pada maparswa di mo katawaan wano iruruman tadi tay ammo tagbali na masakbayan ti tunggal maysa. Bueno papagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami.